fáilte go seachcain eile an an bethe scríomhtar Gaelic. Agus ha mi díreach tírig an dú operéan, va mi an roiad or an dé va mi a gal páist as a May Festival a bheith allhai operéan. Va mi ag tachartas cólarí Sandy nicht goild Jones, agus va Michelle nicht gleod as a chahar a stúrig a chóri, agus bevel am tang vor a ri Michelle agus allhai operéan agus the Sandy cúdeoch ar son córig cho intineoch. Va Sandy a levig a cúch varstoch as a leor seo crochtal ruag, agus va mishe a levig as a novel as ue ac am hín an ballach bic a dhéistig ag dorsan. Agus sé córig oamsach intineoch a bhambals, mishe grói intineoch, agus va ma a bhí a curiolas et Sandy or get a chynnig síle chéle trip na ja, agus get a leif mi an leorich va sin a bring a stay live et differ cúsperans va oamsach ma bicken úne horsach het cólaríe. Unrut nachro choma, charoach gleivek jagúne a hanig gynnan tachartas, ach va green a jarsogs va bla agus is do go Cútsigúnis min hug go bearlo vi ag barbecue na vi a stui a géisteach rí levederen rí skriveteren a levegas na leorige nachke. Coú a spi jésuver nach ro an talle lumme laan fans gan a leorige nachking. Ha min dochas go de chorde is sin joing a hanig agus ha mi tollichtje gedanig yet. Oedden in le tachartas an Gaelic had dyrf vi cínteoch. Je cyfiadúne had all a hing, elw a cwth tachartas a dói ec an áte chearst, ec an naam chearst, ach mynna helw fiaching, cha fi fysacet, agus ma ha rútigan an nachhelle fein slód mór, wel bi fysacet an nahúris agus is suringut rútiganile a hianú an oorsin. Féimi sin díach cumloring agus a bhí dáchasach, agus chanán ma dhéng arvan a ha an géime seo a heis na clúich. Ha fysacing nachhel arvan levederen ar son leorich an Gaelic cho ard, a chan joing ag a vel ui an an litragus na Gaelic het han tachkrasore a son baroch is baroch. Agus siad na dúine a hiic gona rútan seo, siad na dúine a vis díchalach agus a vis a cúmul ris a cháraga ha an etet skrivederen is levederen or na ro sin díirech a skrivig geim hín carson a via mit gaianu ha sin a skrivig dun a levederen gus an levet na leorige naking gus a feir tlach as. Ach Sin rút a haid vi ed marag vichon garit chan an díirech a húf litragus agus na leorige ac am hín ach ha tachartas an Gaelic ille far nachhéil na haarvan brisero sin a dúl a tíing agus sé brise dúla hán ach a dhíist féime sin fiachirish agus cumloring, féimi sin díirech a bhí dáchas agus an oringe a haan húlach an a dúni sin béle a dul a chumul na Gaelic bio as ar lé sé sin an opad acinge. So sin rútigan a bheit díanú an dé ha mi díirech ar son noch go bhfuil mi has díanú nam videoin crimacan. A hula seachcain ha mi levig bi mi díanú had búlach léadvis a haun ach sé bi mi levig eran amach a leor agus an nachheachcain bi mi díanú video an trichetiv leor as an tréisio. Hásich mi aras as an daver an nuddi agus ha mi as an nuovas differ leorichin an a differ genres a levig van oorsin
a lorach crimach fi lefyg amach, agus fi gyda rwytig yn mynd y liwr. Chanir mi ar son cwsra, chanie lerfus slan a hawn, ach ha mi'n dochus gyn brostich mi corag, mynd y liwr yn sin, sgyn brostich mi stoch y gydjian dyn ile fideo yn cwdioch. Mynd y helsiw edd na fideo yn crimach yn eisging. Dyrach caid edd yn channel acam ha playlist gen y fideo yn awn ar fat agos mae'r hisiw ha nög a richet awn yn drasta agos fi araf trichet no araf jich a richet a chiing a nachiach gyn G Cèitean nodios dyn a ddeir cwnio a hami ga lwchgwg sŵas go YouTube. Ach coiw a synetar ama bi mysio cwmwl orm ysgrifeg agos mi'n dochus gybi seisio cwmwl oddef a lefyg sy cianoch liorichen. Cianich na liorichen! So mor sy'n ni mysio bioglant. Agos SBJ hasiw a lefyg an yn can yn sy'n bi mi'n dochus gyfele cordygrif agos hi mi rhysif yn ahiach gyn.